Antle fela metsotso ke ne re shomela metsommedi ya pele hora ya boraro. COVID ena e o tlile le di after tears. Tabanga di sa le di after tears. Ntwana ya mafu mona ba tsotso bitsa o mengwa heta u ha repotele ka mona ke after tear. Shapile e betsetsa hole kwana after tear. Nana ko COVID-19 e betsa after tear le ratal tool. Le bane ba shushela di after tear ba di emela mono motho a nqanqathela after share no. Ka nnete ke tloya after tears o fedile ntho di after tears themotle ba le bana ba di ba na le body mortuary ba o jwetsa ba re tlamea le o theola taba ya makase jwana re tlamea o theola le theko ya makase o tswa le makase hona jwale theko ya teng ya theoa hobane di free le tsane tse ngata tsane tse ne di kena ho kena ha di sa le motho tsa re ke a mopata ibile ke a feta motho mo na tshoma o bana re ibile ke la ba ka sallwa ke chinchin tatemtaung 15,000 ene mo ke le ka sallwa ke 8,000 na ko nyane fitileng ine ile ka ofela la no fumane 30,000 ne itsa maile ka ofela hona jwala ha ikona ntho di fetwile haholo COVID-19 e kene mesebetsing Gauteng re utlwile hore ka ba batho ba bangata hampe ba ka nna ba fellwa ke mosebetsi ya utlwa le mona makeisheneng batho thata bophelo boima fela re tla etsa jwang ya zwane mangethe monna ha ba nqanqathela after tears ayiyo